ne flyer no ho met me there to so am before or say once we are see the obi aye adwuma na ohwe se obenya mfaso yeah by your sister owo abrochima mu enwuma wo bo nyina no mfaso a wo nya wo mu nyina no or the charity a serious thing December yi ombe ye bi na ye pese ye ne twetwe nkomo the new single ba me da ase me da wase na eno so se de obenya wo mu bia o sign the choir charity enti yenko ye WhatsApp no so na ye ne yen sister Florence Nightingale Kwakye twetwe nkomo. Hello Sister Florence. Hello Aja. Ye mo akwaba eba Sompa TV Sompa FM so Ameje wole wadwuma ye fo nyina ameje mo so pa. All right. Na hot is saying obade na dum. Obade na dum bibia ye kama pa. Ye da nyame ase. She say dey say awona ye mo. Oh, I'm say 3 days coming nanke ye but em say mo she pa. Kai. Okay, you. Wonyum fofra wo di ba ye nyum ne maaye. Enso san trendy ani say trendy. Chese wo be fa na we e dey aye short ayi chese. Enya grow. Ka bibi kakra fa ho kire ye. Eja me da sepa na Nyankopon hira wo ne wadwuma ye fo ne watie fo nyina. Kakra metimi akafa enwom no ho ne say. Ye Nyankopon mai ni ye agidi fo yi de. Bible say yama yasida enoso enchen ya disredi a de bia yesre nyame de bia Awurade yese mami o de bia Awurade yese mami o e wo se yama yasida mom edoso echen enema ye bi se firi nyame ho if he said ye Nyankopon yama ye ne doso na sida kra ye ntumi mfa ma ne wieye nanso de bia ne ye bi se bibi fufuro afre Awurade ho enti se ne trosam ne kasa yama yasida mom no so nchen ya disredia yes refer Awurade ho no enwum ne title ye meda wase entina asida na wo se ye di manyame ne ye hwe ne ma wo bo ade nso aye ya na esese de bia ye di asida e di Awurade. Okay enti enwum no nyame adomo a da ben na eba. Oh, Awurade ya adomo a on the 24th of March next month 24th of March ena ye pa nyum no hontuma emana ko wiase ba bia nti nyame adoma 24th of March na new song no ye beda na di ama obia tinyu ni bi. Oh okay enti me pese nyum no o ma ye ho acapella kakra bi eno no ye de prapra kwan mu kakra bi ana o se ye ntwen. Oh I said acapella de metimi ama obi pa. Oh okay. Ama acapella ne pa. Ai my acapella ne kakra na ye fan siesie ho ntwen 24th March. Me pa cho yo. Eni na ye nkwe. Ye da wasio ye yiwaya. Ye da wasio ye yiwaya. Eni onyam ka wo nyame awuti ahinwane so meda wasio miwaya ja eni onyam ka wo nyame awuti ahinwane so meda wasio miwaya ja. Wow. Amen. Wow. Na oneno otadi kwadu ne ewo won. Onene de papa. Asidanka rade Onyankopon na de acheme. All right. Yakot share enwum ho asem no. December mo ye charity bi. O foundation project a oye eno so call sign. Oh, eja Nyankopon adom, Awurade adom fa nse dana me ne mo kasa ye no bisa me ho asem me ka se me papa ba ku bi wo Ghana ono na eya ye de niam ne ba na ye de abesi ni so. Okay. Aha na
I'm so good time from my money, but recently I want to say a video. Okay. I am as say I number be I say I want the room will be who say. No credit. And you have the power on the business so nice. Yes. Baby, I say somebody could be an somebody continue so and he say. Yeah. I do my kasi a onyankopon de share and sapa say and according to James chapter 5 verse number 27 who read the Bible ne ka o say nyame sompa eni say obi ko hwe nyanka eni musia. Yes. Enti adwuma kasi a onyankopon de ahye nyina yensa no nti no Kristo mma ye ne yete ase de ye bekoso aye de ahye nyame de ani munyam. Okay. Enti adofo ahwefo ne atiefo etio and then I'll be catching wo mo afa wonwom no ho ene wo foundation no ho. Oh, the America atiefo nyina ne say eduma kase pa onyankopon de ahye yensa I was say nyina ye na twrosam na kana wo se nyame sompa eni se obi ko hwe nyanka eni nwutia enti de metimi aka ne se baby a wo bia be a blessing unto someone that the person is in need. Okay. And trying say wo pese obenya ne bebre ma na buso da bi kakra na wo na de nyame de adom obi a no wo so betumi de aye nhira e de ama obi e wo kwan foforo so na fe so me straight for say enyum ne ba no obi bia nyame adom YouTube de wo ko ha wo ntia fe wo subscribe ama yen ai wo subscribe ma yen na wo tie enyum no say de be ya nhira bi e wo no nyankopon de be dom yen na yeso yetimi aye nhira e de ama foforo so. Okay. You better say, oh, adophobia betcha woman. Hey, I jam it as baby pa. The Adika media Sidani Yanama or body or Chadian Ponyankopon. So what crying in Anna, that's so acting quem. As there toss would be a mono. Made the ma when you were you my 4 nail with Timina. I feel so. Madame Kunase, my only husband. Yes. Medana sepa Mr. Kwabena Kwakye meda atiefo ani adofo nyina se PK yankopon hira wate DJ PK me chia mu nyina nyame hira mu nyina meda wase bebre. All right, nyame enhira won so na onye wakoma so ade nyina emma wo nyame nka. Amen. Ye besa ba won chen na ye no atwetwe nkomo nyame nhira wo. Amen. Okay. Amen. Okay. All right. Ti